Ah, zelon ta vraiment pius o maro e coste plus grasse. Ah, Nicolas Troadec, triugen gloa. Ah, nekedet gwalbel, hein? Non. Mais ne gavant ket drôle, hein? Quand tout ar gwin, ar gist, hag al lambik a zoet en nigof, ne gavant ket drôle. Non. Ah là là. Ja, mais an den bennak zo eskei war an or, mais kouskoude ne meus pedet den e bet io. Ja, duiden ti! Oh, débat di tron. Demad, ja? Darama. Oh ja, mad a war met hui, piou och hui. Me zo medicine. Goulran, me zo medicine. Medicin? Mais hui noch ket va medicin di me, hein? Non, 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 non. Petra man e bet chenchet mateze? Me zo medicine vida Husul département. De Saint-Brieuc. San briek? Mais hui da deus a bel ha fi dam doue. Ah, Petra rid émotionnellement con vraiment, hein. Ja, emotsemant kon, ja. Ad ar bedal e rank ar mont, ni. Oh, amzer zo. Gouzou da rid mad, hein. Non ket amañ evit chom, hein. Met, azeit am ar plij, azeit. Ah, bet. Oui, ne peur ket lara do anno, dim. Va an? Hui nous ur ket va an? Ouais, kemen da la du da velan me bende. Ma, Louise, avec gret de zouton. Louise Kervella, Louis Kervela, ja. ne ket lagade kentor o anno. La gadek, la gadek, me, non, me zo Kervella. A ket. Va mom ya a oa Kervella. Ja, a va zad a oa lagadek gouire. Ne ket o koaz kentor, ni oa lagadek. Va goaz? Va goaz. Ah, a mateze ya? Gouire ya. Oh, va doue. Me zo e ru pel gane me mestra. O ne hin ket pel ken sur a walch. Oh, amzer zo. Dost a ge houzer, pesor devez io. Peseurt deves? Me gao din emañ a lun. Ja, dech va mer Sandra, a oa dat da velet ac'hanon, a kustumet a zon d'Arzul, setu, io, mo a lun. Ja. A kouskoude, pa gomzit deus an dra din, non ket rezur ken. Non ket rezur. Non, meus ket zonj. Met gotoit, me zo vont da dapout almanag ar post, a na zo vo gwelet. Ja. Io ma lun, ja. An dri varnugen a vis genver. Le 23 janvier, ma karit. Ja, met an almanak se. Also en koos. An koz? Ne ket en in blumman. Seli, merkade amman. Non te kapever ugen. Pelle hemman in neve. Ja, se. Ah, hemman in e. Allez. Bremañ e houzer e pesot blavez om. Ja, merkede, hein? Daouvil pev ar varnugen, 2024, ma karit, ja. Ur blavez all a dare, ja. An amzer a dro, hein? Ja. An amzer a dro, hag an nankou a sko. Lare dinta, pe oad or. Pe oad? Pe oad a roit din?
Oh, pe varugay la benag mateze. Oh ja, a gouspenje. Evit laret mat dech e iroch va oat evit ma he va skiam. E pe sort blavez or bet ganet. E pesert blaves, oh, met aze houlen it kalz digane. An dra zo pel zo dija. Met tam zo va mam deus bet lavar din e oan ganet blaves ma oa an almante d'amañ. Non te kan a dohugon neuze. Ja, C'est pe var bla pe varugon. ja. A daoust hag a houzor piou e président de la République. Président de la République? Oh, va doue. Mais non ket occupet gant ar politik. Va ar journal, mais ne zelan emet de ce, les avis de décès. Ya met e barzan télé. Avec Weldy Ben ali a zawar e nouzor ket piou Oh, mais non ket troet kalz da zelet eus an télé. Non, de bluch ket din. Gao, da lun me mestra, da lun da noz a ze, e zelan deus... penons déjà, prad... prad... Ah, prad est mort garanté. Ja, À garanter prad, l'amour est dans le pré. ben ja, just. Hag a vechou ie gout e kreste, e zelan deus... mais de la dinta, tant petra... Ah, t'en as garanté. Ja, Les feux de l'amour. Ja, de ganer. Ja, de ganer. Ja. Mais manezelit ke kalz de zan télé, var ar journal avec Wel Pen, président de la République, ali a zawar Selit an maman iben. Sarkozy? Ne ket. Tel selit madama. Ah, mais... Il c'est Macron? Ah. Oh ja, Macron! Oh, an den chigan! Oh, an den mutig! Gant izaou lagat glas! Hag ur pot fin! Deude a ben den am zizober, deus tout a real! Ar veleganez a ze! Meus ket Jean Girard no ken? Hag an ignal Jean-Luc Merluchon? Ket? Mais où elle fait? Et ne ket an da via Dion et oas Macron, mais où elle fait ma d'anéant et redek var lech ar volot an aze gant ivragou ber. Seul an maman iben nie, hag izousik en igichan. Ah ya, Carla! Ne ket. Brigitte. Ah ya, Brigitte ya. Oh, Brigitte. On ez a zo ar gant fartezie. Plijou da radei ar botred yo an meuzan. Ah la. Eh, mais zo en am boulen. E c'hwinoc'h ket adam an dalen ar journal, gao? Mezo deud da velet hag o c'hwiz o gwest da jo maman da veva o han er ger. Petra? Houiz zo e klas kasa hanon d'an ospital ar egos, pe Petra? Tam ebe, peur ket an da golaon. Ket mezo deud da velet penoz e hel fer sikour a hanor makarit vid chom da veva amañ o han er ger. Oh, evit c'hoaz, me so gwest d'ober var jeu amañ er ger, ya. Da men memestra a renkan merk a var baper tout ar pez o 4 euro han hag ar pez a nor ket 4 d'ober ken. Grid o labour na ze. Bon, merkade. Ur bannoc'h a heo ganer, ma teze? Oh, Arog mont kuit? Merci bras met meus ket amzar dale zo gane hag kudal meus da velet c'hoaz. Merci bras hein. Ah, ta. Ah. Bon. Allez, kenavo itron kenavo a yehader. Kenavo, na se o trou.
Allô? Ah, t'es nièce, Sandra? Penons? Daoust hag-eñ ur meudassin a zo dat da welet ac'hanon io? Neus ket dra. Ne meus gwelet meudassin ebet? Non. Penons? Ur meudassin deus Zandbriek? Ya, a gwire. Ur meudassin drôle, hein? Ya, da doa amañ da lenn ar journal. Ya, a goulennet deus digane, va anno, va oat, a nous on ket petra c'hoaz. Inez ma zam, I vemor, a zo dat da ve a gwall dister. Ya, zonjta Sandra, ne oaie ket memes piv e prezident da Republik. Me, a meus ranket lavar e dean. Echu. Questionnement, a zo bet skrivet gant Gulham Carver de Zwolle. Miso konfartet lan leia, tut so deus bedigaret da vel a c'hanom deja meur a vech ma teze, kustum mort da vel a c'hanom tri, pevar a vecho, bet om hamara deus bet un tam accident, on a ramad a jeug an tam, preste da zon, bet vit c'hoaz e squeeze an tam. Setu, emichans o gred an ramad a kadal, ur vechal bennak. Merci der, a plas da real.